خوشکو براین هیجا لسرانسری رجلات کردستانی دما و خوش به دما و سرهلدان برخودان راپرین و آشتی و آزادی به بری ویم جاریجی از لسر مجارا رجلات کردستانی راوستیام لی پیوستی هی کو ام جاره کدن تم ام لویم جاره وگرن و وی وکی رونیا چاوی خواه بپارزن جبر کو بشکی گرینگ کردستانا میا هیجا و شیرین روژا ما گلی کرد دسپیکی ده جروجلات کردستان هلتی و بری خود ده همو باجار و گندن کردستان چار پرچین کردستانی لیدما کو ام ببینن چارانوسا وی بشیهانه ده مترسیه ده پیوستی تم بهشیاری بتیبینی بنرین بشروع درباره وان مترسیه هان وان پلانه هان دوی ویدیوی دو که ویدیوی بری از دیسا وان هشیارین هانه دگل هن آگاهی و هن شروع اندن بواره پار و بکم اگه جواره گرینگ به و مجاره هانه و ادم قی گرینگه فنجان قهوه حاضر کن و ام بهوره لویم جاری دیسا بهور بینی و بشروع وکرن بهوره پار و بکن. اف پوستا هانه جلیل آزادی خواز سرکرده کی بری پارتیا کوملایی رجلات کردستانی ده نوروکا وی پوسته دبیجو که هن بلگه هن آگاهیین به اولاگی هاشتیوی که روشکی ولو بمترسی لپیشیا رجلات کردستانی که ریخستنکی کردستانی وی خبره نوا رجلات کردستانی بکه و بچاره نوسا کردستانی و رجلات کردستانی بلیزه و دگل رژیم ایرانی بنافناکه لید بیجه اف آگاهی به اولانه و به بلگانه و یعنی گوار خواستن دمی پیش ده وی وان جرایا گشتیره اشکره بکه بنافناک یعنی اف هیزا کردستانی بنافناکه لی خویای کو یعنی هن یعنی فشار و گمان داویج لسر پککی دبهنه کس بیجن کو اف هیزا کردستانی دما کو بنافناکه بلکی پارتی دموکرات به بلکی یکیتین اجتماع بش بلکی یکیتین اجتماع و پارتی دموکراتی تکلیه وان به ایرانی رهنه لگوری آگاهی میکو یعنی فؤاد حسین وزیر کاری درو ای عراقی و وزیر کاری هندر ای کردستانی به برپرس ایرانی رونشتن و ایران رسمی جوان خوستیه که کامپین پارتی و ریخسنه رجلات کردستانی لباشور کردستانی دور پیچ بکن و بیچک بکن و یعنی هشیاری و بتندی جبان را آخویه لی تو گوتن تو سوز کردستان آباشور وکی حکومت بشیوه کی فرمی و پدکه تشتکی فرمی نخستنه دسته رژیم ایرانی ذاتا يعني شخوا يكيتين اجتماعان وقوران وحركات إسلامي حمو قريداي رژیم ایرانیه لی پرانی ای کسی اکتیف خودی ریخستن خودی باسک خودی تیکیلین خورد به رژیم ایرانی لی پارتیا PKK'یه چما گمان بهتر ده چه سر پارتیا PKK نه تنها جبر مسئله تیکیلین دیروکی نه تنها جبر که نها ایران خود پر باوری به جمیل بایی کرتینه لی هنک تشتین کوین جی هنه یعنی هنک تیکیلین کوین و دانستندن کوین هنه و دگر سال حشتی هلبت ایران وان بل تیکیلین هان اشکره ناکه
PKK اشکره ناکه یعنی لدناف رجارنا هنک قنجک یعنی جدوه گوهیوی جارنا تشت اشکره ده بن اف دانوستندن و اف تیکیلین هانه نها ولو میل ویدیو کی کرد بنرن اف ویدیو آهانه ده دیار کرن دانوستندنن سر چه آسته ده نابرا PKK و رژیما ایرانی ده هیه ام لوی کرت ویدیو هانی جی گهدار بکن و پشت بگر تماشا بکن نه گهدار نه تنی گهدار کن تماشا و گهدار بکن پشت رم بگر امنیت و اقتدار به حدی رسیده است که حتی گاهی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با معارضان به گفتگو می نشینند. من دارم میگیره نه اصلا میگیره نه باش آجی میگیره نگیر تمام آجا من دارم میگیره نه اصلا میگیره نه باش آجی میگیره نگیر تمام آجا اف هفدیتن فرمیه یعنی لگوری کو جمر هاتی جدر کو جمر هاتی شهندری روشلات کردستان جمر هاتی فرمیه لی زمان ندیاره از لگوری کو مشوپاند و کو افکسین کو دوی ویدیوی ده ای شعالی ایرانی تین ناس کرن کینه درکد کو یک جوان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کاری هندر لسردما حسن روحانی دو سردما ویده کابینه ویده یک جوانه و ایکو او کومی رشلیه او جی یکی جی جنرالین پایه بلند و برپرسی هیزین بجایی ای ارتشا ایرانی سردار محمد پاکپور سروک هیزین بجایی یعنی جنرال کی پایه بلندی هیزین بجایی ای ارتشا ایرانی دوی ویدیو هانه ده دیار کرن لگوری انفرماسیونی کشمر هاتی اف کرد یعنی جبشه کی بلگه فیلمه کیه لسر کو پشتی کو PKK یعنی پژاک جالیه دولتا ایرانی هات شولی را کرن شانده کی رسمی چی به PKK جبو PKK آگادار بکو جاره کی دن تشتن بوی رنگی به دوباره نکی یعنی دریا پژاکی ده لهم بری رژیم ایرانی دوباره نکه تی بیروا کجار جانا شروع پفشوندنا برا پژاک و هیزن ایرانی چیده بو کشتیش هر دو آلیان چیده بو لی تشت استراتیجی تیکیلی استراتیجی خرانه بون یعنی دبه كونك برس بكن شوا يعني اب مسألة شوائي چه دبه يعني نابرا حزب الله وحركة امل حسن نصر الله ونبي بريجي بفچون چه دبو لي هر دو شي دزي قلكي بون يعني هر دو شي هوالبندي هبو و هفكاري هبو و ده چپركي دنه تشتين ولو وان چه دبه اف ویدیو ده دیار کرن کو یعنی دما شانده کی ولو پایابل ناچن قهوه و ناخون یعنی پیمان هی یعنی تشتکید مسئله ده دیار کرن آستا تیکیلی و دانستندن ده نابرا PKK و ده نابرا هیزن ایرانی و ابنه کبن یعنی ابنه ویدیو نپر کبن نه سالی حشتی و نوتیه نه یعنی اب چند سالین لپی پیش در باس بویی نه اف ده دیار کرن کو حیات چه درجه ایران رژیم طهرانی کو تیکیلیه وی خورد به PKK هنو و PKK وکی یعنی هسپی تروادا هسپی تروی یعنی دکاره کاربینه لهمبری تفجرا گلی کرد ل ایرانی اشارت ان کو هیدی یعنی نه مرل مدیا PKK دنره مدیا PKK وکی حلوست وکی PKK
هلوستی رخنهی و تند اللي همبری رژیم ایرانی تنه يعني سراسر داخلانیه ولو سراسر دبکو بگه خطاب خوب بلنجی بکه هلوستین تند لهمبری رژیم ایرانی بدجی لدبی مره ج پکه باور نکش بر پکه تشتیم بویرنگی لهمبری رژیم بشار اسد جی گوت دمکی کرده دما ولو ریلی تنگ دبو دا خویانی دا چیرو دجونو گوتنین ولو نخوش لهمبری رژیم جارنا رژیم دیکتاتور و هم دیگل تیک برنا رژیم بشار اسد بوی منطقه هانی نزیک دبو لیدبن ماسیر بحث و بازار و چیروککی دن بو دبی تجاری گلی کرد به توایی و گلی کرد لروجلات کردستانی به مدیا پککی به داخویانی پککی نه خواباندن کامل ویدیو مایجی هم لی تماشا بکن پشتر ام هینا برفرحتر لسر بیم جاری باخبن اوی ایران ئێمە گرروپێک لە گەنجان و ژنانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەزانکۆی سنە بۆ بەرهەڵەسبوونەوەی هەر شێوازێک لەو چۆساندنەوە و گەشەپێدانی شۆڕشی ئازادیژن کە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران دەستی پێکردووە بە شاری ناو ڕێزەکانی گریلا بووین. لە ئێستادا خۆڕاگری و تێکۆشانی ڕەوای گەلی کورد و گەلانی ئێران لە بەرامبەر 44 ساڵ سەرکوتکاری و دافڵۆساندن ڕژیمی خوێنمژ و پیاوسالاری ئێران پێناوتە دواهەم خۆناغی خۆی. لەم خۆناغە نوێدا کە بە کوشتنی ژنی کورد ژینا ئەمینی ئاگری ڕخۆکینەی هەموو گەلانی بەگرتر کردووە بێگومان هەلێکی زێڕینە بۆ یەک پەیکەرەکردنی داخوازی ڕەواکانمان و خۆبەرەک خستنکردن بۆ گەیشتن باسۆیەکی ڕووناک لەم هەلومەرجەدا کە چەوساوەترین توێژەکانی کۆمەلگا کە ژنانن و گەنجانن بە هاوپەیمانیەکی مێژووی پایەکانی دەسەڵات دەشکێنن و بناغەیەکی ژیانێکی ئازاد دەنێنەوە. بارودۆخی هەنووکەی کە لە دروشمی ژن ژیان ئازادیدا خۆی دەنوێنێ نزگەنی هێنەری یەکگرتن و سەرکەوتنی هێزی ئازادی خوازی گەلان لە بەرامبەر هێزە کۆنەپەرستەکانی ناوچەکەیە کە لە خاموسی ئەواندا ژن کۆیلەیە و ژیان بەلاڕێدا چووە و ئازادی زەوت کراوە. هەر بۆیە بەم شێوازە دەوڵەتانی ئێران و تورکیا بە نوێنەرایەتی هەموو کۆنەپەرستان کەوتونەتە دواهەم پەلەقاژێ خۆیان و بە شێوەیەکی دڕندانە هێرشی گەلان و گریلا دەکەن و بۆ ئەم کارە لە کوشتنی پێشەنگان و کیمیابارانی هێزەکانی گریلا ناسرەون. ئێمە ژنان و گەنجانی سەر هەڵدێر و ڕوو بە ژنان و گەنجانی ڕاپەڕێوی کورد، فارس، ئازەری، بەلوچ، عەرەب و گیلەک بانگ دەکەین کە بۆ تۆڵەکردنەوەیەکی مێژووی لە داگیرکەران و سەرخستنی شۆڕشی ئازادی ژن و هەروەها لە ڕێکهێنانی لەمپەرەکانی ژیانی ئازاد و هەر شێوازێک لە چەوساندنەوەی ڕەگەزی، نەتەوەیی و چینایەتی ڕوخ و کینەی خۆمان بەرەکراوە بکەین و هەرچی زیاتر بەرەکخستن ببین و بەم شێوازە گۆڕەپانەکانی تێکۆشان بەرین بکەینەوە. هەروەها بۆ پاراستن و بەردەوامکردنی شۆڕش لە شەقامەکان گۆڕەپانی تێکۆشانی چیاکان بە فراوانتر بکەین و هێزی گریلا وەکو بەهێزترین ڕێکخراوەی ژنان و گەنجان گەورەتر بکەینەوە بۆ پاراستنی شۆڕشی ژن، بۆ ئازادی ژن و کۆمەلگا، بۆ ئازادی کوردستان کاتی گریلایەتیە. وەرن بۆ جەنگی ئازادی، بژی سەرۆکاپۆ، بژی شۆڕشی گەلان، ژن، ژیان، ئازادی. بێژی سەرۆک ئاپۆ، بێژی سەرۆک ئاپۆ، بێژی سەرۆک ئاپۆ، ژن، ژیان، ئازادی. مبارزه با هر گونه ستم و توسعه دادن انقلاب زنان که همکنون در شرق کردستان و ایران آغاز گشته به صفوف گریلا ملحق شده ایم. ev grubekî genç daxuyaniyek di medya pekekê û sosyal medyada bela bû ku grubekî genca wekî helwest li hemberî rejîma Îranê wê biçin tevlî gerîla bibin. Ji xwe berê tê bîra we li Sûrî jî gelek cara banga tevlîbûna gerîla ku xelk tevlî xwepêşandana dibû lê serkirdeyên PKK digotin helwest li hemberî rejîma Sûrî werin tevlî gerîla bibin ya berê wan bide çîrokekî din. Niha ev jî wilo wekî teşwîq û reklama gencên Kurda li zankowa sine me li hemberî rejîma Îranê tevlîbûna gerîla bu vî mentiqê hanê tê axaftin û ji xwe dawî jî bêje bimre dîktator. Yani bimre dîktator qaşo li hemberî kî li hemberî Xameneî wê tiştên bi vî rengî jî bidin diyarkirin û yani navaroka vê meselanê.
لێ تشتێ باڵکێش ji bo ku hûn nas bikin ku PKK û peja ku ev çîrokê wan bêçawa li dijin yanî di vê dema hanê ev serhildana hanê serhildana ku tu hicabê tu bavê ji û jin azad bibin û bê hicab bin di medya PKK du bi vî rengê hanê de ne tenê hicab yani îdî tiştek ji wan nayê xuya kirin ji غêrî çavê wan tê xuya kirin binerin heya çi derece wilo ênakokir eger win şoreşgerin win tevlî nava gelîla dibin win çima rêya xwe veçêrin ku di demekî de ku jinên Îranê jinên Kurd jinên Faris jinên Ereb yani tezî jî dadkevin li Îranê yani îdî wekî redfe'lekî li hemberî rejîma bibûrin rejîma Xameneî a dîktator win çima wilo xwe dinixwimînin û xwe vedişêrin û tenê wilo çavê xwe yani dihêlin koma ku win berxwe bibîniye ev çi ye ev tiştekî komîdî yani ev tiştekî komîdî ku derewê PKK de diyar kirin yani tu şoreşger tu çima xwe veçêre tu li hemberî rejîma Îranê tu çima rêya xwe tu çi dirse û tu çi tevlî gerîla dibe tu çima rêya xwe tu vedişêrî yani ev çi mantiqe ev çi üslûb ev çi xapandine yani bi van tiştên bi vî rengî xapandinê bi vî rengî ji wan heye ku wê raya giştiya Îranê bixapînin bi van dirûşmeyên hane û piçek vîdeo û kamera ji vî alî û ji vî alî û ji binî û ji jor de û alê wan û sûretê ocelan û yani bi xapandinekî baserî dîtinî ku rabin xort û ciwanên Kurd li Rojhilatê Kurdistanê carek hedin di nava lîsk û rîsk û plan û xapandinê PKK de bişemetin û biçin yani piştre keç û xortên Kurd li Rojhilatê Kurdistanê werin li dêra zorê werin kuştin yan jî li Reqayê werin kuştin yan jî li Idlibê yan Ên Îsa ku tu eleqeya wan van bajarê han tu têkiliya wan ne bi Ormiye ne bi Kermenşah ne bi Sine û bajarê Kurdistana Rojhilat ebeden ne heta eleqeya wan bi Kurdistana başûr jî tune a roja ne bajarên Kurdin yani ne bajarê Kurdin ku tu dibêje ku yani pêwîstî ku xwîna Kurdê Rojhilat were li dêra zorê ya li bajarê Ereba were rijrandin evî mentiqê hanê PKK bi vî şêweyê hanê dixwaze gelê me li Rojhilatê Kurdistanê bixapîne xuyayê yani ev vîdeo û gelek tiştên din di medya PKK dema me re dişopîne û daxuyaniye Silêman Meînî ku xelas yani peja ku PKK wê biryar stendine niha wê derbasî nava xwepêşandana bibin demê pêş de hûnê bivînin çend kes ya xwepêşandanekî ez mînak bêjim li Ormiye çend kesin ku derbasî nava xwepêşandanekî bi hezara li Ormiye rayêjin çend kesin dirûşme û şîaratê ocelan û PKK bêjin û ji xelkê heye ku ev xwepêşandan û ev cemawer ev girseya gel a PKK'yî yani ev üslûbê ku li Rojava pêk anîn wê li wê derê dubare bibe belkî piçekî cudayî hebe lê ne ew cudahiya bingehînî yani ne ew cudahiya bingehînî ev ji alî gelê Kurd li Rojhilatê Kurdistanê hişyar e haydar ji vê mesela hanê ji van lîskên mixabin na mixabin yani di nava Kurdên me yê Rojhilat qurocî jî hene yani qurocî û eşîr û aîlê girêdayê rejîma Îranê ev dibe mertê xiber çava di nava hereketa siyasî û di nava pejakê de kesên wek Aldar jî hene kesên wek Abdullah Hicab jî hene kesên ku yani Silêman Meînî û Hacî Ehmedî ev kesê kirêgirtiyên PKK xulamên PKK xebatkar û xizmetçiyên PKK def û zirneçiyên PKK qehweçiyên PKK di nava Kurdên Rojhilat jî hene
افجي هي يعني دبكو سبا عبد الله حجاب تي خسري خبث سروكي قانطونا نزانم اورميه يا سروكي قانطونا نزانم كرمانشاه يعني كردستان يعني افتشتهي اف تشيروك اف خون خيال هي كو عبد الله حجاب روشكي جروجات نافا بارتي ديمقراط دبو يعني بارتي ديمقراطي كردستاني ايران دبو افتشتهي يعني چوا آلدار خلیل ما و باهوس اردال ما هي لروجاوای کردستانی ولوجی او کوپیا هانی او نسخه هانی لروشلاتی کردستانی هي لتشتن هنا لور جدانه يعني تفجر سياسي روشلاتی کردستانی تفجر عسكري جي سلاح جي هي عسكر جي هنا و پرورده جي هي نه جي سيفيل بوينا تفجر سياسي روجاوای کردستانی پک فایده کر تفجر سياسي روجاوای کردستانی بكيمو يعني بشاشتي و كيماسي خو تجاري نگشت بو قوناغه هانه کو هفتو تصفيه بكن هفتو قدبون هفتو ذكرن خاين و ايديشي هفتو ذكرن و همو شوي کو روجاوای کردستانی زانه لی تجاری هفدونا کشتن انا دناوا تفجر باكوري كردستاني اف تشتهي اف تشيروك هي يعني هنا جدما سعيد الشي ودكتور شوان وبلانو تشتين الحنبري هفدو دناوا بهكي دشخو مقالك جارا بحث كري دناوا تفجر دنجي ده هنا يعني دناوا جروب دن اي كوك جي حوالي خو كشتنه تكو شينجي آلا رزقاري جي يعني اف جروب وريخستنين باكوري كردستاني جبلي بهكي جبلي نوكي بككي نبقاسي بككي دلو بكن دو بحرا بككي ده دلو بكن ل كاري عسكري كاواجي يعني برانيا جروب وهيزن تفجر سياسي لباكوري كردستاني اب مثلا خاني كشتنا حوالي خود هندري خود بتهمة خيانة دبي اف دوسياك تعيبات المركار بجاركي لي وغيره كنتني بككي لي بككي دنيا خراكر يعني PKK رکورا گینس شکاندی و کسک ناگیجی حرکتا کو زاروکی خوب خو سری زاروکی خوب خو سری سرکرده خوب خو سری حواله خو يعني تشتكي کو دیرو که و دوباره نبه روشاوي PKK ج سیویل بوینا حرکتا سیاسی او کرد سوری پر فایده کر حرکتا سیاسی او کرد سوری تجاری نبو عسکری حتى روجا ايروجينا عسكري چند هزار پیشمرگه هنه لباشور كردستان PKK ناهيله كي حركة عسكري چه بوه و كوكي نه PKK يعني رژیم سوري ناهيله ميتي ترك ناهيله اطلاعات ناهيله تم دخوازنها اطلاعات وستخ رژیم ايراني ولو الگوري گمانا وان بالسايا يكيتي نشتمان كوملا و بارتي ديمقراط هزي واني عسكري من كنترول دي پجاك جيد من كنترول دي هزكي عسكري نو درك بش درواي كنترول نبكي كده لان رژیم ايراني دي دبي حمود جهبن جيد من كنترول دبن جهبن يعني دور بيج كريبن يعني بكي كيف بالفايده كر لإيراني درش روشا سوري بالفايده كر لإيراني كاوي جوابه اف مترسي ببرادري هاني كو جليل ازادي خواست دبيجه مترسي جدين دبي مراولو بحنك مسألة ننر يعني ما بريجي هشياري كر وده بيبينكي دقال برادركي كرد ايراني ماردين لأف هشياري دبي اف مترسي هاني جدي ورقرتن يك مديا PKK سبا وديد حاجي أحمدي وعبد الله حجاب وسليمان معيني لقيل هفده وكونفرانسة كي تشابمانية رونشتينة وفوتوي خامنئي دشرينن باورنك تجاري جوان يعني PKK تجاري مرة باورنك جبركو PKK
دیروکا ویا نها ایرو دیروکا ویا کevin درو دردخینه دیروکا ویا کevin دیروکا ویا نو درو دردخینه ریخستنه کی یعنی به مجو به موران و به گمانه تجاری کی نزی کی وی رو شهانه به وی ریخستنه هانه به تجاری جی باور نک با مصداقیت تنه لجنب PKK مصداقیت PKK وی بوان مسائل عاطفی حنکی بوان گنجن کد درد کevin و جا خوینا شهیدا و بدرشمیا و تشتی عاطفی و کدا قلب يعني PKK ریخستنه کی ولوی کل لسرتشتين راست هاتن آواکرن کو کردستان بندست کو جمافی کردای کردستان کی سر بخو آزاد ور آواکرن لی PKK پشتر بود دجی بری وان پرنسیبن کو اول سرهاتی آواکرن کرد می روجلات بجوی مثلا هانه هشیار بن سری سدیست دناوا کرد روجلات عائله و عشیره گریدای رژیما ایرانی جهی او مترسي هي دناوا يعني باري وان جرانه از تيد جيجم از حسن في مثلا يعني جالي كي يكيتين اجتماع حركة قرآن حركين إسلامي وشخوا حزب الله اللبناني جماعة شيعة سياسي توابين لكنها دسهلات دارن لعراقي افجي جالي جالي كي باریوان پر گرانه براستی باریوان گران لی بقاسی که باریوان گرانه جی کردین روجلات دکارن آزادی خواه چارانوسا خواه بدست بخن دما چارانوسا خوش دستی PKK هلی درخینه بدی کش دستی رژیما ایرانی جو دستی PKK اف کسی که بقدره بدهاتو بپاشروج و بقدر و اراده اگل کرد لروجلات ایرانی دلیزد به او بری هر تشتی ور پوچ کرن جبر کو حتی کت PKK پوچ نکه و ریخستنا هانه پوچ نکه و گل روجلات کردستان هشیار نکه يعني ويش ويبار جرام يعني باري بر خدانا لهمبري رژیم ایرانی وی گرام به جبرکو تم وی ضربه پشتی تی و پشت کینه اف کردی منه دبکو ناوا انتلکتوال و نویسکار و روشنبیرین روجلات کردستان اف کسی هبه او کسی ولو نرش نسپی ولو بخواز بناوی براتیه بناوی خوشیه و نزانم چه بهانه اش PKK رو ببینه دبگو اف کس دناوا پارتی دموکراتی تهبن پارتی دموکراتی کردستان ایران دناوا کومله جی دهبن ممکنه دناوا حرکتی چپگر دبگو نها PKK تیکیلی به مجاهدین خاصی رو چپگ ممکنه پارتیین چپگرین ایرانی yani udukun PKK nekçinin çevki lisken PKK pırın sinor jderevin PKK ulisku planın PKK'rin tüne tüm plan ulisk lecaman peyda be derece hişyariye lecem rojlati Kurdistan'ı aspi bavarım باوريام يعني بقواسي يصبح صامة ترسيادكم حق زيد حقاتي ويجي باوري هي جبركو يعني قالي ماي روجلاتي كردستاني نا هندك نش آلية هشمندي هندك نش آلية تيكوشيني كو روجه كي جروجا ملا مصطفى برزاني دبن بانو قرارو إراديا بيشوا قاضي محمد خبات كريه اف نتشتكي هيساني يعني يكمين جار كومارا كردستان للروجلات كردستان چه بيه يعني او ازمونايا كو كرد بفن دولت لور دسبيك چه بيه وحتى روجا ايرو كرد هول ددن كو ازمونايا محاباتي بشيوية كيدن وحتى يعني كنجي بيجي في ازمونايا هاني جبركو جماعة في كرداي دسبيك بينن ایکو آستانگ دکشی خویان لمیدان يعني هیزن سیاسی کی لدجی دولتا نتوی و ناسنامه نتوی آگله کرد مافی نتوی ایگله کرد اف باوری هم سر آستا
بەڕخوەدانێ هەم سەر ئاستا جەماوەری هەم سەر ئاستا ڕەوشەمبیری یا کل قاتە ڕەوشەمبیری ئال ڕۆژهەڵاتی کوردستانی هەیە یعنی گەلێ مێ ڕۆژهەڵاتی کوردستانی گەلێکی قەهرەمانە و خۆشکێ و خورد و زانیار و تێگەیشتیە ئەس تەنێ چیبینی و ئەس تەنێ هەوڵ دەدەم کو ئەزمونەیە ڕۆژاوای کوردستانی بگینمان کو نێن خاپاندن یعنی نەها ئەم وەکی نەتەنێ ئەس gelek kes me tiştekî baş kir ku me deriyê xwe û malê xwe û gepananê xwe bi PKK re parve kir lê niha em gelekî poşmanin ku û bi rastî em dibêjin yanî ew roja reş bû ku PKK derbasî nava Rojavayê Kurdistanê bû destpêka salê heşteyî hemû kesên ku bûn alîkar ji PKK re û lê piştî bûn armancên PKK. PKK tevgerekî wilo ye ku kî jêr bibe alîkar xizmetkar kî jêr bibe xedrê pêr bike ne wefadar e PKK rêxistinekî ne wefadar PKK tenê bi dagirkera re wefadar e wefadariya wan niha wefadariya kî dibîne a Hafez Esed û Beşar Esed dibîne wefadarî bi di dengê Kurdistan de heye ez ê carekî behs bikim bê çavpesnê Qezafî wefadariya Qezafî behsa wê dike wefadariya rejîma Îranê ji xwe berê me behs kiriye di medya PKK a bi zimanê Tirkî û bi zimanê Kurdî bêçi pesnê Îranê şoreşa İslamî li Îranê dide Ocalan dema li Şamê bû eşkere digo em û rejîma Îranê yek sengerî denê yek xendeqî dene em yek blokên yek hevbendîne bi vî mintiqê hanê Ocalan behs kir û heta roja îro yanî PKK li ser vê xeta xwar li ser vê xeta xwar ku Ocalan danî heta roja îro berdewam dike gelê Kurd li Rojhilatê Kurdistanê dibê yanî li halê Rojava binere li rewşa kambax a Rojava binere û piştre berê xwe bide PKK ku berpirs û sûcdarê vê rewşa hanê PKK ye û kirêgirtiyên ê Kurdên Rojava ku di nava PKK de ne û biqasî wan wekî wan û kopiya wan di nava Kurdên me yê Rojhilat de ew jî hene min dixwest dîsa careke din ez vê mijarê bînim rojevê bi hêviya ku gelê me yê Rojhilatê Kurdistanê roja azadiyê sibe berî disiber lêstirîn dem roja azadiyê bibînin ji ber ku yanî ew azad bin em jî azad dibin Kurdistanekî li Rojhilat Kurdistanekî azad li Rojhilatê Kurdistanê tê wateya azadî li Rojavayê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê jî heta mijarekî din di nava xêr û xweşiyê de bînin dema xweş be.